te pratim u luci, ti ste časte, Evo, prvi ljudi se uključuju da vidimo. Par trenutaka dok se ne skupi malo više gledalaca. Imamo mnogo tema, bit ću tu, ne bojte se. Dijelite snimak vi koji ste počeli da gledate da vidi što veći broj ljudi, naravno ljudi koji prate ovu stranicu. Ne znam odakle da počnem. Zapravo počet ću od piva. Nemam još uvijek onu rakiju šljivu, ali i pivo će da odradi posao. Prije nego što krenem, za sve vas imam jednu pjesmu. Svi je znate naravno, ali eto, kreće uskoro. Moram primaći ovaj laptop da bi se čulo. Dakle, prvo malo pjesme, malo piva, malo osmijeha. Totalno se osjećam, ne znam, i srećno i ispražnjeno. Prosto ne mogu da vjerujem da je došao ovaj dan. Pa kaže: pratim u ruci ti strela, čas te vidim, čas nestaneš, senka ti je bela. Jedne noći, tamne noći, mjeseca, ja ću tebe sresti, dragi, ubit ću te kao zeca. Pada padalica, pada soko siva ptica, pada osmeh samog lica, i snijeg padne pre Božića, pada posle pića, pada duša od umora, i noć padne kad je zora. Pada, šta to pada? Pada vlada, pa ćeš i ti milo pasti. Pada, pada vlada, pada, šta to pada? Već su mnoge pale vlasti, pa ćeš i ti milo pasti. Pada, šta to pada? Šta to pada? Pada vlada, pa ćeš i ti milo pasti. Pada. Dobro, morao sam malo, ja sam inače posljednjih mjeseci bio na ulici, bio sa desetinama hiljada ljudi, evo i ovdje ove stranice prate stotine hiljada, ne znam, po Facebooku, Instagramu, postali smo jedna ogromna porodica, ali noćas se namjestilo tako da i danas i noćas da sam pratio izbore sam, da sam se potpuno posvetio tome, nisam htio da mi išta remeti pažnju, htio sam da prenosim maksimalno iz minuta u minut situaciju. Čestitam svim prijateljima iz opozicije koji sad već slave po štabovima uz pjesmu i tako i treba. Odradili smo jedan istorijski posao i prosto je teško početi. To jest ne znam odakle da počnem, ljudi. Mi zadnjih mjeseci vodimo intenzivnu borbu za naše svetinje, za našu crkvu, vodimo borbu za Boga samog. Ali ova borba ne traje samo od borbe za svetinje, ovo traje decenijama, ovo traje 30 godina, ja imam 28 godina, a vlast traje 30 godina. Mislim, to su neke nevjerovatne stvari, to je kao da živimo u Africi, u nekoj zemlji trećeg svijeta. Ali, bilo kako bilo, pobjedili smo režim Mila Đukanovića i eto, u to ime i za vaše zdravlje i za zdravlje svih nas i za tu pobjedu dižemo ovu flašu. Nije Nikšićko, nije Jelen, jebi ga, nisam mogao da stignem, danas ne rade prodavnice, što je tu je, živjeli.
E sad, šta se sve dešavalo danas, pratili ste vjerovatno cijeli dan i vi koji ste u Crnoj Gori i vi koji ste van Crne Gore, ali naravno potpuno isto, svi volite našu zemlju koliko je volimo i mi ovdje. Desilo se mnogo toga, ali ono što je posebno interesantno jeste da je već skoro 12 sati, a ova kukavica od Mila Đukanovića se još uvijek nije oglasila, nema ga, pobjegli su iz tog izbornog štaba, jednostavno nisu uspjeli da, ne da naprave neki bolji rezultat, nego nisu se udostojili da se jave uopšte na televiziji, da kažu, ljudi, osvojili smo toliko i toliko, mislim, katastrofa. Ako se pitate ko je na mojoj majci je pokojni otac Momo Krivokapić, on je bio glava naše crkve u Kotoru, preminuo je prije nekoliko mjeseci, bio je i veliki duhovnik i veliki čovjek i ja ovu majicu, eto, slučajno ili namjerno, ne znam ja kako sam je izabrao da se uključim noćas, ali na ovoj majici piše nema kompromisa, nema predaje. I eto, bilo je tako, nismo pravili kompromise sa našom crkvom, nismo pravili kompromise sa našim narodom, rekli smo da ćemo da pobjedimo, pobjedili smo. Kao što znate, ja nisam učestvovao na izbornim listama, nisam tamo na tim listama za poslanike, to nisam ni tražio. Rekao sam da sam ušao u ovu borbu isključivo da pomognem našem narodu, da pomognem našoj crkvi. Tako je i bilo i vjerujte mi, srećan sam kao da sam prvi na listi i kao da sam ušao u parlament, to je potpuno nevažno. Napravili smo jednu istorijsku stvar koju prati cijeli region i cijeli svijet zapravo, gdje god živi naš narod širom svijeta. I evo, već sad vidim jedan komentar, pozdrav iz Bostona, pozdrav i za Boston i za moje sestre rođene u Čikagu, pozdrav za moje braću, prijatelje, rodbinu po Srbiji, po Republici Srpskoj, Kosovu i Metohiji, naravno Kosovu u sastavu Republike, moje roditelje, za moju djevojku, naravno, za sve vas koji ste nam pružali ogroman vjetar u leđa svih ovih mjeseci i zaista ispostavilo se da je vrijedio svaki sekund, ali baš svaki sekund borbe za našu crkvu, za naš narod, za našu dušu, pa onda i za naše živote i budućnost našeg naroda. Tako da, ne znam, nisam nikad ovo doživio, nisam nikad probao ovu slobodu. Probam i vjerojatno će Đukanović da pjeni, vjerojatno će da mafija i da pravi haos u narednim danima, ali baš me briga, mi smo pobjedili, nezavisne nevladine organizacije su dale potvrdu da smo mi pobjedili, tako da baš me briga šta će mafija da priča. Prije nego što nastavim, molim sve vas da podijelite ovaj snimak kako bi ga vidjelo što više ljudi, kako bi znali ljudi širom naše vaseljene da smo pobjedili, jer jednostavno danas tokom cijelog dana internet je bio u blokadi, pokušavali su na mnoge načine da nas prevare, da nas obmanu, da kupuju lične karte, da glasaju sa fantomima, da dovlače glasače tamo iz Albanije, pojma nemam već odakle, iz Sarajeva. Nisu uspjeli, pored svih tih krađa, mi smo pobjedili. I zbog toga podijelite snimak čisto da što veći broj naših ljudi vidi. Ono što je interesantno jeste da se ova pobjeda desila u trenutku, koronavirusa, to je manje važno, ali u trenutku naše borbe za crkvu. I mi smo uporno mjesecima govorili Đukanoviću, čovječe, kogod je udario na Boga i kogod je ratovao sa Bogom nije dobro prošao. Nije nam vjerovao i zbog toga je izgubio, zbog toga smo ga otresli kao budalu. Da, kao budalu. Pošto nisam političar, mogu da pričam šta god hoću, baš me briga. Što se tiče izbora u Crnoj Gori, dakle, 3 najveće opozicione koalicije su rasturile vlast Mila Đukanovića i već u ovom trenutku opozicione koalicije imaju većinu. Dakle, bez ovih manjinskih partija koji su tradicionalno partneri Milu Đukanoviću, iako im je Milo Đukanović dosta zagorčao i zagorčavao život prethodnih mjeseci, a inače ne čuje se trenutno kako vatrometi i petarde pucaju
opozicija slavi, iako smo rekli da nećemo izlaziti na ulice, da pozivamo na mir, da sve što loše uradimo može ići na ruku DPS-u. Ono što je interesantno jeste da smo dobili informaciju da RTCG, takozvana TV Bastilja, odnosno Đukanovićeva privatna televizija, a paradoksalno državna koju mi plaćamo, lažira podatke o izlaznosti, lažira podatke o broju izbora, o broju procenata, tako da nemojte da gledate RTCG, gledajte Facebook, gledajte Instagram, gledajte Twitter, gledajte istinu. To je istina zapravo. Što se tiče lokalnih izbora, pošto znate u Crnoj Gori su danas bili parlamentarni izbori, ali su održani i lokalni izbori u nekoliko opština, opozicija je masakrirala DPS, prije svega moram da istaknem Budvu, gdje je Bato Carević, to je onaj čovjek koji je bio gradonačelnik Budve do prije par mjeseci, pa su ga onda nasilno uz pomoć suzavaca, šok bombi, hapšenja, batina, smijenili sa vlasti. Posle 2 mjeseca Bato Carević zajedno sa svojim timom, zajedno sa svim tim fantastičnim ljudima u Budvi je rasturio DPS u našoj metropoli turizma i vjerovali ili ne, Bato Carević je dobio skoro 50%. Znači to se nikad nije desilo u istoriji tih lokalnih izbora, koliko ja znam, pojma nema, možda griješim, ali osvojiti 50% plus 15% koliko je osvojila Demokratska Crna Gora, to je 65%, to znači da će Budvom u narednih 4 godine upravljati opozicija. Neću reći prosrpska opozicija, reći ću opozicija, ali vi znate šta meni leži na srcu. Crna Gora će od noćas, od ujutru biti otvorena za sve građane i konačno više Srbi neće biti građani trećeg reda. Moći ćemo da živimo normalno, moći ćemo da živimo kao svoji na svome, uostalom, jer to i jesmo. Što se tiče rezultata u Andrijevici, vi znate da je Andrijevica u srcu Vasojevića, Vasovo pleme, ali je tamo proteklih godina na vlasti bio DPS. Nažalost, neki Srbi su se polakomili i prodali su svoju dušu DPS-u. Ipak, uz Božju pomoć, uz pomoć litija, opozicija je rasturila i u Andrijevici, tako da znate da je opozicija od noćas na vlasti u Andrijevici, u Budvi, vrlo vjerovatno i u Tivtu. Lista Narod pobjeđuje je napravila fantastičan rezultat od skoro 43%, veći nego DPS. Dakle, to su bili udruženi građani iz svih partija koji su stali na jednu listu, u jednu kolonu i koji su poslali DPS u ružnu prošlost. Dakle, nisam političar, nisam neko ko ima iskustvo u svemu ovome, nisam neko koji je doživio da pobjedi konačno ovu zlu vlast, ovu diktatorsku vlast, ali pobjedili smo, rasturili smo tu bagru u param parčad. Neko će reći možda si grub i tako dalje. Što sam grub? Pa jesam li ja grub zbog toga što nam je ova vlast otela mladost, što je poslala našu braću i sestre van Crne Gore, što nam je uzela poslove, što nam je rasprodala zemlju, što nemamo dinar u džepu zbog te bagre. I ja sad treba da kažem, pružam ruku. Ne pružam im ruku. Ne pružam im ruku. Oni koji učestvuju u krađi, znači koji svjesno kradu glasove, koji kupuju lične karte, koji kupuju ljudske duše, ma nemate sa mnom šta da pričate. Iako nisam, kažem vam, ni na jednoj listi, ali nikad ne bih sarađivao sa njima. Nema pružene ruke mafijašima, kriminalcima, lopovima, izdajnicima. Uvesti Crnu Goru u NATO koji nas je bombardovao, priznati Kosovo, nezavisno Kosovo, lažno Kosovo, šiptarsko Kosovo, to može da uradi samo bagra i to može da uradi samo izdajnik. I zbog toga nema saradnje sa DPS-om, ako se išta budem pitao, neću se možda pitati puno, ali ću se pitati u dovoljnoj mjeri da ću napasti bilo koga iz opozicije ko pomisli da koketira i da pruža ruku izdajnicima iz DPS-a. Ova izborna trka je bila mnogo drugačija od prethodnih. Mi smo u ovoj izbornoj trci, u stvari, ajde postavim stvari ovako. Đukanović je u ovoj izbornoj trci možda imao podršku mafije, kriminalaca, milionera, možda čak i nekih zapadnih sila. Ali mi smo imali
podršku jednog koalicionog partnera koji se zove Sveti Vasilij Ostroški. Imali smo drugog koalicionog partnera koji se zove Bog. Tako da vidite ljudi da ima nešto i u onom što se ne može opipati, i onome što se ne može dodirnuti, to je nešto što je u našim dušama. Konačno će naša braća i sestre, rođaci, prijatelji, ja vjerujem da snima gleda mojih 10-15 najbližih rođaka iz Srbije, braće, tetaka, sestara, prijatelja. Konačno ćete moći da dođete u Crnu Goru, a da ne strahujete hoćete li imati neki problem. Konačno ćete moći da dođete ovdje i da kažete ja sam svoj na svome. Mi decenijama trpimo jednu šikanu, jedno maltretiranje, jedno protjerivanje sa našeg krša, kao što je rekao doskorašnji premijer Duško Marković, kaže nakon izbora poslaćemo vas tamo odakle ste došli. Pa odakle ćeš bre ti da nas pošalješ bre kukavče crni? Ženu si doveo bre iz Kraljeva i Šumadije, hoćeš ženu da protjeraš onda? Mislim, to su neke nevjerojatne stvari i ja se trudim da pričam jezikom običnog čovjeka. Ja nisam političar, možda sam u nekom trenutku prije par godina pomislio hoću da se bavim politikom, ja sam za to, stavit ću kravatu. Ne, shvatio sam da to nije za mene, shvatio sam da sam ja predodređen, osuđen na borbu za čast našeg naroda, za duh našeg naroda, za dušu našeg naroda i uopšte me ne zanima u ovom trenutku pobjede i te euforije postizborne. Kažem da me nijedna funkcija ne zanima, ništa me ne zanima, zanima me samo jedna stvar, da odbranimo našu crkvu, uspijevamo u tome, i druga stvar koja me zanima jeste da formiram svoju porodicu, da počnem i ja da radim na djeci, na dobijanju djece, da jednostavno sam shvatio da je to najvažnija stvar u životu i apsolutno me nijedna fotelja ne zanima. I ako se u nekom trenutku naša opozicija pokvari, a vjerujem da neće, jer su to sve časni i pošteni ljudi, ja ću im prvi biti neprijatelj. Tako da, situacija je takva kakva je, pobjedili smo, osjećam se umorno, jutro sam u 6 sati ustao, ili malo prije 6, pošao sam direktno za Cetinje, imao sam želju da snimim mitropolita Amfilohija lično, da ga snimim jer nisam mogao da se oslonim na bilo koga. Htio sam lično da snimim mitropolita Amfilohija, našeg živog sveca, kako glasa ujutru u 7 sati, jer sam smatrao da ako pokažemo svijetu da je mitropolit Amfilohije, džed, starac sa 82 godine, mogao da izađe na biračko mjesto u 7 sati, onda možemo svi mi. I upravo smo to i postigli. Do ove pobjede nas je vodila ogromna izlaznost na izborima. Izašlo je skoro 80% ljudi, to se nikad nije desilo u Crnoj Gori. Tako da, ogromna izlaznost nas je dovela, niko od nas nije htio da sjedi kući. Meni je žao što, moje rođene sestre su u Americi i one nisu mogle da dođu da glasaju, zato što ih je ova vlast potjerala odavde, iako to one možda ne bi priznale, ali da su imale ovdje normalne poslove, normalan život, pretpostavljam da nikad ne bi pošla odavde. Moj brat je u Švedskoj, moji drugi prijatelji žive svuda po svijetu, od muke, ne od ćeifa, nego od muke, od teškog života. I evo sada konačno ćemo moći da im otvorimo vrata i da im kažemo vratite se svojoj kući, dobrodošli ste, ovo je vaša zemlja. I što ne znam više ni kako ide onaj stih, da li je to bio Šantić ili neko, sunce tuđeg neba vas neće grijati kao ovo naše. Pobjedili smo ljudi. Ja sad u ovom trenutku osjećam jednu totalnu konfuziju emocija, jedan miks do toga da sam presrećan, da sam preumoran, pa onda da sam totalno emotivno ispražnjen, jer sam se toliko posvetio svemu ovome, toliko sam sve od sebe dao, maksimum i sa parama i bez para, to je potpuno nevažno, ali sam stalno visio po toj ulici, tamo jedan semafor u Podgorici postoji, rekao sam, ako mi se ikad nešto desi, tamo mi napravite spomenik, jer sam mjesecima odatle snimao uživo litije u Podgorici i vjerujem da me odatle mnogi od vas i znaju, ali sam se malo ispraznio i emotivno i svakako.
Međutim, već od sutra počinje novi dan, počinje borba da vratimo Crnu Goru na pravi put, da zajedno ruku pod ruku sa našim prijateljima, muslimanima, bošnjacima, Hrvatima, Albancima, evo ja ću da spomenem nešto što možda nisam spomenuo odavno. Moj kum koga sam ja vjenčao, kum sa kojim sam se podigao u osnovnoj školi, je Albanac, katolik, Malisor. Ja tog čovjeka ne bih dao ni za 100 drugih ljudi. Moj najbolji drug iz srednje škole je musliman, Arman Đečević. Dakle, to su stvari koje su meni na srcu. Dakle, nismo mi ovdje isključivi, nismo mi, kako neko reče juče, kaže Vladislav Dajković, radikalni srpski političari iz Crne Gore. Ne, ja nisam radikalan uopšte, jesam li srpski? Pa jesam, ali sam i crnogorski, ja sam sa crnogorskog krša, iz Rike Crnojevića, iz stare Crne Gore, ja sebe osjećam kao Crnogorca, a onda i kao Srbina, mislim, to su stvari koje se ne razdvajaju. To mogu da pokušavaju da razdvoje ovi dripci ovamo iz vlasti, ali eto, nije im uspjelo. Nije im uspjelo i mi ćemo zaustaviti taj točak istorije koji je krenuo u nekom pogrešnom pravcu. I vjerujte mi da nismo pobjedili noćas. Ko zna šta bi bilo za 5-10 godina. Naše generacije, mladih ljudi, bi potpuno izgubila osjećaj ko smo mi, šta smo mi, kojim jezikom govorimo, u koju crkvu idemo. Ne, mi smo to zaustavili, naravno opozicija, u prvom redu opozicione partije, naši prijatelji koji su nam pomogli u tome. Doći će vrijeme i da iskažemo zahvalnost svima onima koji su nam pomogli i bez kojih ne bi mogli. Naravno, oni bi se naljutili kad bih ja spomenuo ko su ti ljudi, a to su zapravo ljudi iz cijelog svijeta koji su nas toliko podržavali, toliko sokolili, toliko se trudili da u svojim sredinama, u bijelom svijetu, tamo prave litije, prave skupove kao mali znak podrške, da jednostavno nisu zaboravili sve nas. Ja mislim da Crna Gora kao Sparta, sa pravom Sparta, ima nešto što nemaju ni Srbija, ni Republika Srpska, ni Kosovo i Metohija, a neće mi zavjeriti ljudi odatle, jer to je moj narod, to je moja kuća, ali mislim da mi imamo nešto što privlači pažnju svih vas da gledate, jer ipak smo mi onaj mlađi brat, manji brat koji su uvijek kočoperio u istoriji, koji nikad nije dao na sebe, tako da pobjeda opozicije u Crnoj Gori, naša pobjeda, moja pobjeda je pobjeda svih vas. Opozicija i crkva su danas rekli da ne izlazimo noćas da slavimo, da ne pravimo nikakve probleme po gradu i ja sam apelovao koliko sam mogao zajedno sa svojim prijateljima da se to ne radi i nismo uradili. Čuo sam za par ekscesa da su pojedini plaćenici, malte ne plaćenici, išli sa kolima i puštali srpske pjesme Ne damo svetinje i na taj način namjerno provocirali policiju. Međutim, nismo pali na te glupe fore, nismo se prevarili. Tako da, evo, slavimo kući uz pivo, pravo da vam kažem, Tuborg 70 centi, odnosno koliko, 80 dinara, ali vrijedi kao da je 100.000 eura. Ne znam što da vam kažem. Da sam malo možda emotivniji, vjerojatno bi pustio suzu, ali neću to da radim. Ipak smo mi Crnogorci tvrd krš. Za kraj, da ne davim više, da ne smaram, kasno je, umoran sam, jedva čekam da legnem u krevet. Ako imate bilo kakvo pitanje, bilo šta, tu sam. Pozivam vas da podijelite ovaj snimak, da što više ljudi širom svijeta vidi da smo otresli kao jabuke sa grane. Tako da, toliko. Aj sad uzdravlje. Ima li pitanja? Neko kaže, bili smo kao na iglama, pozdrav iz Pala. I mi smo bili kao na iglama svih ovih mjeseci, a pogotovo danas, i pogotovo noćas. Ali eto, Bog je bio uz nas. Bog je bio uz nas i to je zapravo jedini odgovor. Ma to je ključ svega. To je ključ svega. Ko je udario na Boga, nije dobro prošao. Đukanović udario i zbog toga je noćas dobio kartu u jednom pravcu.
u prošlost. Kaže, pozdrav iz Makedonije. Pozdrav za braću Makedonce. Ne znam gdje da gledam. Sa lijeve strane mi je uključenje na Facebook, a sa desne na Instagram, ali to je podjednako ista priča. Neko kaže, srećna sloboda, braćo, hvala svima vama. Dobro, ajde, još par minuta ću čitati vaše pozdrave, eventualno pitanja i onda pravac u krevet, sutra je novi dan. Ili što bi Crnogorci rekli, novi dan, nova nafaka, nova sreća. Neko pita kad ću u Srbiju, prvom prilikom, možda već u narednih par dana. Toliko sam se uželio Srbije i toliko bih maltene onu zemlju poljubio tamo i toliko bih zagrlio sve vas koji ste nam pružali podršku svih ovih dana i mjeseci. Tako da uskoro u Srbiju i vjerojatno ću napraviti jedan džir ovako po cijeloj Srbiji da se zahvalim svima vama. Dobro, čitam. I dalje neko kaže pozdrav iz Osijeka, pozdrav za srpski narod u Hrvatskoj. Ja samo čitam sad, pozdrav iz Niša, srećna sloboda. Da, mnogo ljudi mi je obećalo šljivu da nazdravimo, tako da čekam tu šljivu. Jedan prijatelj iz Podgorice, Milika Danilović mi je obećao šljivu, tako da sutra idem da je pokupim. Milika, ako gledaš, čisto da znaš, spakuj. Neko kaže, osvjetlali ste obraz. Osvjetlali smo ga svi zajedno. Ovo što se dešavalo u Crnoj Gori je bio duhovni preporod cijelog našeg naroda, gdje god živio. Nije ovo stvar samo Crne Gore, pa pogotovo nije stvar politike. Evo, stižu mi vijesti da je DPS posle 9 godina izgubio vlast u Andrivici. To bre. Naravno. Vidite ljudi da ništa nije vječno i da nijedna svijeća ne traje do jutra. Sve se to promijeni. Isto tako ćemo da vratimo i Kosovo i Metohiju, kao što su ovi pričali 2000 godina do godine u Jerusalimu, tako ćemo i mi, samo što mi nećemo čekati 2 godine, nego ćemo to da uradimo mnogo brže. I svi ti manastiri na Kosovu i Metohiji su naši psi čuvari naše vjere i našeg srpstva, crnogorstva, kako god. Srpstvo i crnogorstvo je jedno te isto. Tu nema razlike. Neko kaže da se otvori granica sa Srbijom, otvorit ćemo je, vjerujte mi, vrlo brzo. Desila se istorijska stvar, svi zajedno sa nama ste prisustvovali stvaranju istorije i rađanju slobode. I ono što me pitaju mnogi, gdje ćeš sad, hoćeš u vladu, hoćeš u skupštinu? Ne, ni u vladu, ni u skupštinu, meni nije mjesto tamo, niti sam ušao u sve ovo zbog bilo kakvih funkcija, ni jedna funkcija me ne zanima, isto kao kad su bili pregovori o koalicijama, nisam htio nikoga da zovem, nisam htio nikome da šaljem poruku, nisam htio nikoga da molim, ne zanima me ni parlament, ni vlada. Moj cilj je bio da se smijeni mafijaška vlast, antisrpska vlast, smijenili smo je, naći ću ja normalan posao, završio sam 2 fakulteta, što bi moj otac rekao, ja sam te školovo, tako da snaći će se Vladislav Dajković, ne trebaju mi fotelje. Jedno pivo može. Dobro ljudi, gasim sad ovo, zatvaram radnju, podijelite snimak na vašim profilima, to jest na vaše profile, na vaše zidove, Facebook zidove, da što više ljudi vidi šta se desilo u Crnoj Gori noćas. Tako da, hvala Bogu, hvala Svetom Vasiliju, hvala Mitropolitu Amfilohiju, hvala svima vama
ala mojoj porodici. Uspjeli smo. Idemo sad malo da odmorimo par sati i sutra već da dižemo ovu Crnu Goru iz pepela. Čujemo se sutra i pričamo, pišite poruke, pratite me na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, gdje god hoćete. Samo me nemojte po gradu pratiti, dosta mi je ovih DPS-ovaca. Upornost se isplatila, tako je. Do pobjede ljudi, živjeli!